Panima dihamu amang guru nami Raja Siregar. Yang ditulang. Amang guru na burjut tak somat dia mana yang nauding dan naik panggorang nami tuamu toga Siregar gua manang na Siregar situ luang si. Orang Siregar pilih kamu. Orang Siregar mah. Panima mau lihat mah. Jadi panima dihamu amang guru nami Raja Siregar. Dihita saluna nama siawalongan kita nama ulang nama guru. Majuro mato mamang guru na pasat ang mga tinirawato tuta tuwat ko pendidikan bahasa ala siasi dot tolong rohana do na mangirigiring lang kata padongan kita gul may dato sa ating aron pajumpak kita ng guru di bagasan kabibason di bagasan kolong magdongan las niroha oleh ada ma dibuhan abang guru na gurdi artiya din na mula niya si bahasa na do bulan bulan asa takas kita amang guru makatay pada tamu majo pinggan panipunan. Baris-baris tiga aja di lurah pangagawan, anu ngakak suruh raja naik ke pangadoan, ay molo nioloan, saya kapot aktor kakak paksa dia. Guru nami. Amang guru na burju. Nah, itu lah. Ison nung anak kasat laluan namin pinggan putih pinggan pato ati marwani tuata di paso-paso tuang malita sa loob na paritiyon ato amang guru buhay mahan atong manukun tuwa mo amang guru namin Raja Siregar Nah, itu lah. di atas ni pinggan panipunanon adong do dison amang guru parbuhay seribu-ribu asa firman na tokpok di bawal pasarongan irma to tinitaw na mga guru tetap-tetap ng akasinadongan adong museo di son among guru napuran secara urung pasalongan di guru raja asa napuran tano-tano may natong ranggil masih ranggongan dupe ba yung nihita mong guru ba daw di ba masih rombongan adong museo di son among guru di batu bamong ringgit sitio suara rupiah na tinokpa di pamarekata mau lihat mari Tuhan tadi dari atau mamang guru siapa gue di ulang muna asal makin betul sih juang bermaksud binabuan itu dia biasa mamang guru kami berjuang isima kapotan pangobuan ima dia mamang guru hanya di tingkat penukunanon sumanna soal kita ulau mamang guru di pada dagan kita buat kami masih setuju nih dohong may imaraw dito at dugo nga di tawag kalug ng ulungol. Wala natin ma. Jadi sa manima di hita na martongat tu. Bison mga ubuan di hita ni Dr. Siyan tinggal panupunanon. Doon mukasangak majo tu hita na martongat tu dua. Kamu ma na mga turun. Jadi di son arong marisot saja. Alay mo loon. Wala di guruhin na pora-pora. Wala doon manginis sudah. Unang majo do pok kamu godang miroha mulo mangan jotu ha juga deh. Mau lihat mah. Jadi sokonima mang guru da burju. Jauh itu lah. Merlugay na perlugay sa ninggola sa kurang-kusi. Nakin nung mari pasata mo sa aming tinggal panupunanon. Konari pa ulaon namin matuamun. Amang guru do kinihidik pangiduan. Asa sadama among mga lusisi sa dosipon namin. Guru namin. Maulihat matulang raja belum bisa mengatakan sudah kami tinggal pamanusi. Jadi semuanya mana kita pasal bulan-bulan tadi kita sudah tinggal pamanusi. Asa saja manita di nama pamanusi selalu suku-suku di bulan-bulan raja Makpau. Jangan pinasama sudah atau rokat amua tuhita nama domat. Soalnya matulang tahu di banyak kata-kata. Mau lihat amang guru. May nato pagkatayo na tayo mga guru natin na manukum maami di hamu amang guru namin sisa di pagdulo na sisa di pagkuli amang guru na burdulo nga taruli hira mga nitahan nalas lok pandadabo minungan si Dio lapi nato pamunay amang guru maulihat yung mali hamu amang guru namin Raja Siregar na bago taruli kami tutulis sa bang ano ni alatakas daw ang guru isido gatina isido gatdona isido daina isido gabona sir-sir dong sinna tohodo ng asokma asa pamurnas metok dari saudara matubuhi si balongga dulu metok sebanyak kuli-holi uhukma si basidda pada ini at kasoni maharasungan na ng guru dolo ninang nasa dinunong dolo isa ni libangan asa sinukun
Nabalugtuma itu apa guru nabi Raja Sinega. Dia malakna, dia maunokna, dia mahanana, dia mangidokna. Itu ni dalam masa lopan dada udah tahasagat turi ima di bawah ang guru nabi. Boleh deh. Mauliate matulang Raja Bulon at orang suhado suhabi suku-suku ni Raja pasakay maju nabubuhasin sa takang-pasak ng kasa na ito idok na dua-dua berbau berbau huli-huli bulan sini tak butuh otik sikur di tol. Saya pabur nas may kidaging saudara may cikun si pasita panay din na ito si panayang asa sedikit masih gopang ulang-ulang pangarahut na o tikso sa diyo Raja na minaw pa tumahabi sa gudang pa pinasunan. Tarigot suku-suku ni Raja di situ ni si panganong masak na sosadiyay parhorasan panggabihan do pinabuana. Maulia lima amang guru na guru situ ni dalam masa lopan dada udah tahasagat turi apa panggabihan parhorasan do amang guru. Maulia lima riduan asimaran riduan gabi mahita tu aku pinahoras kita namar gula berguru. Asa bakok nama atau main atong na dulu di robean. Masagat tayo amang guru na mga atong martabatab ba ni amang guru nami pansamotan na mga leon. Abang guru na burjo manakuk na nauli martongan to na ringgan. Marnatapak yan tok sumat na hundo tudur atau miso na nakardalan. Siakot na banggabias, siakot na bakorasan niya amang guru. Dia mangusaya si tarimonan amang guru. Ay berarti menudurin na jahit pa si jawatan akabaritan na uli na ringgan ni dia mangusaya amang guru si tarimotan. Dakas ni banggabias, dakas ni markorasan ni ima di babuha amang guru namin. Maulihat amang guru. Maulihat matulang Raja Bulon matcelas rohanami bagi panangkasyon ni Raja. Itu maktok kamu sama nilong nila dua siswa puluh jelas si kancana. Si botol umum doang Raja nami jelaka anak ni Raja. Asa si tangkas dinauli Raja nami tangkas ma pabotol nami. Nah sebuah Raja nami numata buhay udah tamat hite tanya. Dinalaho manudur anak nami dohot guru ni Raja. Tubagas joro di Tuhan tayo. Dinalaho majalo pasu-pasu pardongan saripeo. Siat Tuhan ta mahite aposona. Nunga hotribe benasida Raja nami. Alami mancelas rohanami. Anak nami nagabi hilamu, tolungu nagabi parumain anu. Tung singkopat tung siap bagas joroy marna tampak do hitani inganan. Laos disompa disangkapi rohan nami. Molo tung siap elehelit pangidoan nami tuadopan di rajai. Nalaho pasahaton sompani uhum sompani adat. Nagabi sinamot ni boru di rajai. Sohoni masih takas na raja nami botima. Mau lihat tema amang guru na burju. Oleh ada matong di Tuhan takas di panggabias takas di parorasan inung kadi babato na amang guru nami. Ima tutu amang guru nama si Holongan anakmu na gabi hela nami guru nami na gabi parumain muna. Dalam rumah takas tuturan mamujur kita na sugo bar takut timatan yari ko bagas doron itu mata. Laho majalo pasu-pasu parbogason marhite na kosona. Oleh ada mari Tuhan katanya kok abang guru keluarga ng paron natanggiap keluarga ng mangulo di bawah sakolok siya tuwata o pasu-pasu o klas ni roha tuduluan niya riyon ada bintang atong narumiris o kung nasumorok anak betong dinasi dari riris burume atong toro oleh ada amang guru takas takin dito amang guru langsung dikiong amang guru napas lawa sa ato sombanya ada sombanya uhum tuhami ulang-ulang muna rin yung marpaw deh. Dito amang guru nakin na makatasin ako may naman ang tibyo. Maulihan amang guru. Nung nabibuli namin pawali diliyan namin. Nung nauli ni pinanat to kula-ula muna rin yung marpaw. Ay ko hamuna mahabe. Hagit namin. Taruli namin to amang guru alas ang asto to kami patigay din na to patinura. Anak ni Raja doon mo jala sa luhut na doon mo namoras. Pastoran namin di siya amang guru. Jadi mulo dito amang guru lawa makatasin ako. Tarik otak mbak, 3 makurkunan, 3 lumpunan, 3 orang nasa dia orang mamas na do ringgit na. Jadi amang guru na burju pastor anak. Patu pa muna do isudi pasahaton muna to ami sokop duli di guru nami sinamok ni anak muna. Jadi ama amang guru na nagsigora ko muna to bago muna. Para na amang guru na. Mau lihat tema tulang Raja Bulon tutudot tong nani dokunay pak ni gaja tu pak ni hora akan ni Raja dinita saluhut majana pinopar ni amora. Ayang do hamu hula-hula nami Raja marpau takas do hatahamun nami. Pak ni gaja tu pak ni hora akan ni Raja do hamu menjala akan na berjumpa koma. Kurang ni sikoro di hukum bilung bira. Haburjuan ni Raja marpau na barbodo. Nung atung barita roni dia. Ido na huingot kami tulang na burju. Asabarani kami mangidohos soba elek pangiduan nami taringot di sinamot ni boru ni Rajai asa sisahali mangilek ko mahami sisahali makatahon sisahali manopahon asa di si malubuna
di sima hodana, di sinang korbona, songon limas nang ringgit sitio suara, kupasada hamima, gabe rupia, nacinetak ni pamaretata, jalan laos, laos sadari. Songon limas soba elek pangiduan nami todopan dirajai, botima tulang. Mulai ada yang guru na burju, elek yang guru, tak singot tu boleh ni guru nami senamok ni anak muna pasal atau muna may dito abang guru, sehari mangelek pun, sehari pasal atur, jala pasal daw muna may dirubian natin ang panipamarek tata, sa luhut na nahuwari sinak kita deh, tidak ada abang guru nak ni, mulai ada abang guru ko dia elek muna ni, alay abang guru na burju, kung nato ni abang guru nak pun ulaw ditaruh jual, ulau sadari, itu dia mengguru deh. Jadi mulai ada mah di pangiluan dia mengguru deh, leleknya mengguru mulut mengenau, tambahan itu jauh, menggabi honon, manang nama untuk honon. Ada orang so masih sukunat tu behami nawar banget dulu, sok songani nak ubah itu kami jogo gosian kurunani. Tarlumumi ma nalaho mangidoban turiyon sa kula-ula namin at kulang namin. Bakay majo patikyan na namang guru de. Boleh. Dari somannya madihamu guru namin. Dot kela namin. Takas doy kahujud tabo bakadayon namin nakit dot zon paribang muna amang guru namin Raja Siregar. Tarsingot wele-helek Panginoon na sida di boleh di paribang munaon. Sesali makatao main na sida sesali mangalengkot jala pasadaon na di rupiah natin ang panipamaret tata. Jadi doon amang guru upang kami dapat dapat siya kamuna. Karena takas samuro na upang asa kami di ulaw nun manguru kami. Guru nan. Kita guru. Kita guru dari ini ulah-ulah terbang sampai ke julun belakang ini sihat ulah-ulah. Jadi mau lihat teman kami bunga siap mahal ulah mereka di mulai ini mah mau lihat ba dia mo guru namin sok-sok ni nang bere namin o nito daw nana tungkuhan mo daw pangasap kami ay sa ko beli ko rahot paribag muna siya na yung go bilang-bilang na jadi ngayak kita usia deh bolong tunga daw man nahurang habul tinggal manggesek kamu mau lihat deh bolo ita na martongat tubuh ita keluarga marpau sisarahan naman ita deh mau lihat deh mah dihamu sa luhur na nahumarsang amihami hula-hula nami laksongani at tulang nami hula-hula nami rajai dailu tulang raja utapea bona tulang raja siahan tulang rorobot raja karundeng hula-hula na marah-marang rajai hutahayan rajai simanuk kalit rajai sibarani dohot raja manuru raja nami tulang na urdu postor hanami Tangido hamun nakin raja nami di pakadayon nami do amang guru nami di sor Raja Siregar. Ima tarsimo ele-ele Panginoon nasida di buli ni beremuna guru nami pasahaton nasida na di rupiah na nitong panipamaret tata sisa hari makatahon sisa hari pasahaton ulaw non raja nami ulaw sadari ulaw ditaruhot jual. Raja nami tulang na burju tukso posto gerohan nami lahu mangudupon. Ele-ele pakiduan niya mangguru namyon adorak so dituturi hamu hami di pagkatayon namyon asa dabo raja namisong nandok di situ dua kona ni sigurun na kita portapori hamu hula-hula do pangalaban di boda di hami guru muna jalabut raja pangadari partikyano ko kasatami to hamu raja nami tuturi hamu ngadari hamu mahami di pagkatayon namyon guru nami Jadi bahwa kita mengguru kami jadi macam istimewa johani pasal ada lain kami. Jadi
hula-hula nama Rami, Raja Manurun, Raja Sibarani, Raja Semanukali, Raja Utahayan, orang hula Daduk Tulang, Raja Karundang, Raja Siahan, Raja Utapia, Raja Daini. Jadi saya main kita mengawal usia menggurut tahun. Jadi, jadi karena pada akhirnya kami kalau manusia itu. Jadi alat mana ini adik-adik kami jadi kami jadi lebih paham yang buruk. Tahu jalan. Mulai ada malah fokus semua di bahasa orang nami itu kamu salud na ula-ula nami dan tulang nami di padu kurion na pinasa mo na to kami. Mulai ada mah raja nami tulang na burju. Dihamu amang buru nami raja Siregar. Oh itu lah. Amang buru na burju nakas nakinung au pangido kami gogolo dapat ya buru nami. Sok-sokoni nak kami na berdoa tinggi si sadahata mahitan na sadahata maamin na buru. Dalam rumah nakas amang buru nyalo kami pada tujuh 10 bulan nami sok-sokoni nak tulang nami. Abdohan nasida amang buru ay kurang pindah buat laut terus niroha siban na saut. Balik tamin na pagabi tumudak ko sa taduan. Daw din na itagabi amang buru kita na hula-hula marburu. Mola nakas dala denggak kita masih paululuan. Jadi dodo namang buru pada time itu para bukan sekian tariat pada namang buru mah namang buru gugum pada namang buru sa suliang berbegi mulai deh. Mau lihat matulang Raja Bolon, na liga di Hokamu tunggu di sisa Halifah Hatun, sisa Halifah Melekton. Melihat orang sultan Yesok kami, bilang-bilang di Rukia, mengawas sinabok ibu di Raja. Karena di sondo kami nama dohat tubuh, kita berbobi orang di hula-hula dohat tulang kami, dohat buru kami. Yang kamu jual satu kemat tiga tulang. Nah ini amang buru daw tawa. Jadi songonima di kamu orang di hula-hula dohat tulang kami. Hula-hula nami Raja isi hopin, tulang nami Raja pakpahan. Tulang robot nami Raja isi durian, kona tulang nami Raja isi laban, hula-hula nama kakamarangi, Raja isi hopin, Raja pakpahan, Raja isi rait, Raja isi laban, hula-hula ni anak majai, Raja isi manani, Raja nami Raja Bolon, cuma dapat petikin jumpa di opasna, Roma kami mangido panuturion siap kamu saluhna, tutudot tong sama di dina dua-dua, molo di jono hamu sia dua, di pudi hamu si paimau, di tonga-tonga hamu sia hadiangan. Kali bulu sa jongkal 2 jari, amuno Raja Panuturi, dohot Raja pangajari. Partikianok pasat kami matuhamu, korong ni hula-hula dohot tulang kami, buru nabi. Jadi melihat teman guru di ada lempang berpikir Tuhan ini dari penuturi yang kamu Tuhan ada orang suruh pasar kami dan negeri masa jolo berdus di kami macam kami orang ini gula-gula doa Tuhan dihitam sayurna orang ini gula-gula doa Tuhan gula-gula Raja Sihombing tulang Raja Pakpahan tulang Rurut Raja Sidurian, bona tulang Raja Silaban, Raja Sihombing, Raja Gula-gula nama Ramaranggi, Raja Sihombing, Raja Pakpahan, Raja Sirai, Raja Silaban, Raja Manado. Magido panuturion amang beruta, boha, ise mahita napasahat pagkata. Sa silap pagarong, dua silap kaun matitin, wala na may magkakahon, sudah mahita erun. Jadi natutuwa ang guru mulai nakin pagkagay muna ng mga pagiging kami jalan na tung uli jalan linggang jalan sa sadaranyang asa na akong matutuwa sa mga nilok nito dua asa baliktang magpagabi magdat si kadon ay mua gabi na marhula-hula na marbol molo masih kolola bagaimana nulik. Oleh tema tulang Raja Bolon dengan tupir pentar nami di nalang Banariaso bilangan di sinamot ni parumain nami di parti kenon saulan nai oleh tema Raja nami. Jadi mulu kita nomor 2 tubuh atas tanah sejauh mati terus marwatan
So ni manang dia mo buru doon bere nami. Nung atakas na kayo di pa yung talu pakata yang nami. Partikelok pas atami matuha mo buru doon bere nami. Ihika dulu dohok bere ni kasuhutom. Gagawin ka sila. Basa pantikyan kita, basa tumumahita. Iwa video, ito bere. Jadi itu sumpah boru bere bere ate. Ay pasat udah tado kahatang daw itu kita. Jadi mau natin mau pasat kami dua mau udah kami Raja Siregar tonggo di pasat kamu tuh kami guru muna Nasrohanami Raja Bolon ginaw bagi kami katayamu dohot hula-hula ni hula-hula nami Raja Marpau tohodo sokat bagi hati umum sa pangunan yang nakatahamu dengan nasalus-salus molo somosya kami buru muna bere ibebere muna dia nagui sudah holong nami diulon to sadarion jadi kami mangulaw oras na jalalalu. Jadi mulai ada lagi kamu buru doon bere nami, macam pos rohan nami bagi alus kuna. Jadi yang mulai ada menangguran sian nalasi patu kota tadi kamu ada mengguru ada. Jadi soal lima tulang raja bulu. Boleh mengguru. Lalu nggak kami lupa tuh riok kami. Siapa sadut orang yang udah tulang nami, mardos kerohan kamar doang tubuh. Mengalap kata kami sian buru doon bere nami. Wah ini opet alias soal nami mah binang di sinabot nagawi sinabot di buru ni raja. Bodangna 150 juta rupiah. Bukti mana? 150 juta rupiah. Guru ada. Alai pos marohan di raja. Hari itu disuruhnya penaupat dot keduaan. Akas mai kawanan nami. Bukti mana? Mau lihat mah. Jadi soalnya mah sehingga keluar kemerpau guru soalnya nak raja mengatau tanami. Akas nak pindungan dari penamang guru tak. Tapi waktu boleh guru tak senapaknya nasida pada atau nasida mah 150 juta rupiah nanti depan pangkaret akar yang menggulu deh. Tabbani suhin naupa usunya panaupa dot keduan nasi takas ko adoban nasida. Jadi dodi seorang mak among guru. Lata rin na nalata dudun udon. Lata pa bahata di sono batak. Tapi dia sudon nami. Jadi soalnya Maria gua sudon nami. Lungarak magbigay ka nakil di artimot tu boleh diburuk ka na nakapasahadong ni amang buruk ta tuwida. So dia pa dapat niya musuding hasudan namin para tayo patikyan ito. Mau diatin na pihak muna talaga ng pagbuhan. Atas lakyan mau pagbuhan ng gabi ang ulang-ulang ang asang tipong sa kasama mo. Mau diatin na. Jadi soalnya mah amang guru na buku ay mahutak kasya may hasudan padon ni hasudan jadi hudamang ma inna hasudan namin. Jadi buwan kami may amang guru Panginoon mo rin. Postoroha, molokong kang ina barbaba, aporit manliti, habak-habak, ikinaliyo. Gabi nung pasinawak na gudang gabi pasinawak na ulit. Atang maninggan takas kawan yung amang guru, mga liyo. Mataata mo ma, amang guru. Mauliate maraja nami, mamarani maraja ya sarohami, binalaw pasahat. Nauli, mga mga na yan, kaya susunod. Lima dia musuh kodon kami. Gomtok na yun. Duduk mamarani kamu Thank you.
Oras. Mulai na among guru na gurdu, ulidoy na pinggap pudi, umuliad do pinggap pasu. Kata-kata ng guru na bahami, buli ni guru buli, tuhat tama na mamas-masu. Daudu di mamang guru ade. Na parjolo amang guru pasat tamu majo tusi jalo barat. Napasahaton keluarga Siregar Boru Silaban Opu Gau Gapila. Masahatan na amat ka Erwin Marpao ng guru rajay guru Simanuk Kali. Musik. Namangiut amang guru pasat tauma tusi molohon. Napasahaton Ronald Siregar SE Haboru Manalu. Atatannya Daniel Ramos Marpao ng guru rajay guru Gultom. Musik. Nauli. Pasat tamu manguse amang guru upa bariban. Napasahaton F. Siregar Boru Manurung Amani Marcelo. Atatannya lainami espat jahitan do iboto nami guru Marpao. Musik. Protokol nami tolong dulu. Jadi mulon amang guru pasat tamu ma upa tulang ni paruan muna tuhula-hula nami rajai dail. Watulah hai wajubo. Pasat tamu mah kami memang boraho amang guru. Yang sama karani na sila. Asuhutan nami. Asuhutan siya Marpao. Borak paida takatandao mahula-hulan na tuang ang guru ta Raja Siregar. Asarap pamudohon hasuhuto pulun Laos. hula-hulata Laos, napasahaton upetula. Laos didikyom Tulang lang de pasat Carmeta. tamu. Tingkap panganan tusa luhur na orang ihula-hula do tulang. Diamu na ubar sa ngami-hami hula-hula nami rajai daeli dusok sa maninang diamu orang ihula-hula do tulang. Mengenai mamu raja nami naik Roma kami mendapat kamurak dong amang guru nami Raja Siregar lahu pasaat tor jampar guna upat tulang sok sa maninang akap tingkap panganan. Tuamu sa luhur na orang ihula-hula do tulang mana. Mengenai mamu Saluran na kamu orang hula-hula do tulang nami mengenai. Roma ay mendapat kamu. Apa ya sudah? Udah siap. Kembali hakmu menurut kau kan? Kembali menurutku. Kamu pun orang itu foto kan? Ala sekarang abang tak dia menurut kau tak